Obofour Jesus and pay as we be any family and here with you. We was adding a papa or Casa no Sre. When you see when your men quam or their channel, and none I pay a mayan so that your crap just for excuse me. Nanyama back to back, with you for back to back. I mean, Chia Gospel Ministry, Mayana, and I mean, Chia Mia PCA, which you job. Na a radical man and content man and one the Air University Foundation. Na University Foundation na boy chidom aso ya sen and I yede nsemo a ehinta ne ne dead ni edi cheche de about trying koba nyina yede ba jana pe ne kan se onyankopon ana bo afo amen ka se menjiro arafo se nipa mpa wasamo a aya men hye so mpa wasamo ate se nipa mpa wasamo bibi eni wa abaye be ne fe bibi eni wa abaye be ne fe ami chiam papa prophet nana retire Jew Aboa the third bibi eni wa abaye be ne fo opa twa utima na enye ne fe no ni pasai for de ne takrama agya tumi se be se nipa odofo ne watena se a waka ho asem wo ho o ma na dwuma ho because wan kan wasem a ontimi nda ati so for wasem na is a sleeping tablet no watimi ada ntiti asiasa ne tie bia nipa betown nipa bedon Bible class se nipa dom mo nue because one no it is a serpent aya wo se unim nyansa bebre unim kasa eno mfa won kohwe unim kasa atimi discover o unim life boy no nchese wadu akiro na mu bisa se wan kasa ena chema untumi kai oso so ntebrofo fa onsa she obotom hwe there's nothing in your pocket unim ho siesie adware de nkusra na nsra ho a eno nchese ema monyu so ma babaje wo so na mu wunyina ho bana bon se kwa champagne what do you mean you pa akosi da ban abasore tie nipa akosi da ban orofo na pe ma men kanjira wo se nipa oba wo no nipa seye empa na numu men forso so bi mpa wasa o forso so bi pa wasa mo we wi opone yama me kan san se men na ma na pe ma hu se social media so na Adom Kyei-Prophet class Obofour aba dum so bolo on ho aba bobo sian ho no nsura o monidin na meme ya ka kire ya papa Adom Kyei-Prophet se oya ye pani hunu mento sabe kwa na Rebel Obofour so abe reply Rebel Obofour abe reply se ono ne wadwen ene ne awote ase ene ne awoka aw da sori a o respect Reverend Anthony Kojobachua nyam wonya ne bi ko nyam fa crazy o respect mine na anya Anthony Kojobachua wono dwen amo yusu dog sa kraman no onfi no Kojobachua Adom Kyei-Prophet ya kraman na Obofour so nsema o kan afabi se panika so abaje bosia Obofour kama ye hu se apa wakwaje bosia no ka maye hu so waje ba so ba ka se onfi Adom Kyei-Prophet no ye kraman a Obofour ma hu se odi suspect dipa wasa ka kase bi se wodi a wodwen nyame adwuma ho ene wo ma ene wo yere to o sabi Obofour kwaku Obofour mama etukoteshi kwaku Obofour mama etukoti nufu de ni quotation wo ho nufu quotation Isaiah 66 verse 11 onipa bi anu nufu bi onya nyonyam ene ye wo ho na Obofour sanya wusi kanfo Queen Siala twin atwin su de
minim ne huom ne bagwadi esrawo ode for back to back mami etuko teshi kwa kuba phone mkasa badaka me de be ya papa dum chebi aso ai so oye panin so aya nkwada asem enti papa se wo kan anu tumu a na aye den nkwada mu gu nwom yodem no owo ye fraud o betima kwabofo kra kwaji sika ade unfo mo hia koma bofo so dim kasa bofo adwi mu do enti papa anya panin ni anabagye se mafufita o ana ni tiri mafufita o panin ni okanya nsasam akasa nyansa wo mo yafa mu aba panin ni nadwi mu do akasa yafa mu aba ni amika tell papa se e ba dum chebia so ba so ba nyame adwuma kan dia ene kwolai be papa panin wutum be kan se sabofo ya be ma omo wudin a hwe kasa ba ka kire aso ya kraman o fiu ono ade odwen ye ne yere to kwinsiala to ene ne ma ene nyame adwuma no sambu Anthony Kojo watch na isa wo bu toilet obu trash na dan kwa na asofo mienu mo tie anka wi asofo ye na asofo mo nkopata apadum chedua wo ba nyame adwuma o Philadelphia Ostrofanos Albodin yana nam confuse bi a challenge you say efiri nsuom na woka ni pe kasa nsuom tumi na wisu me de so wuti se nyame adwuma ka na wo ya papa yeko so obofo so fiso adwuma nyame adwuma ka na wo ya ono so yenko na sa obaka na obofo obaka de papa mu ku nyame ni maso ti we na modi ko bu akonta kire nyame a nyame ma hin oje papa dum chebia wanyini papa wanyini Septa project in Krama practice wa menfo anu mutum because you were so to me that stand patas obi oba sanity oba be di owura nachi Bible so ni on timi hweri fi ewrade so mfa na safo nchenesa ya pa dum chedua wa nya na we da aba sa be ka se be baba be plastic wo me kan ya wo timi trase ani wi anfa wo ye ni pani wa wo ye nyame ani wa Obofo wo ye nyame ani wa wo ye ni pani wa ade na me se mama etu quotation baba Obofo mama etu quotation so wanti mama etu quotation ni Obofo me wo se wo twa wo san ka se asofo mo yere mo da mo eni do Obofo ya po asofo no dodo no mema wu oh waga se mo minua asofo no mema wu a sebe omukoti wu nti omo drivers ni keyboardist for na sebe ono mo da Obofo asem na waka no Obofo asem na waka no baby a wo ka me no ba adwi bia me support wo baby a kan so na me no nya adwi me fire Obofo se na kufu ado every record say kana mama nyina obi aba man sorry just 2 seconds Obofo banana peche ebenya wo mu no aburu 1 billion asofo ne mema wu tomu timi ni o mere nda drummers ni keyboardists ene afa asofo yere no esi asofo no nya time o timi ni o mere no de da sani Obofo kan o ti no so odwen kunsiara to Obofo wa pray aya de tu chema na esi kwa Obofo atopade o ya de atopade o ya de kwagu ka gas ndoso kwesiala so tuye ginam kwagu in fact eton a wontafu pa na gina so se die kwagu uko na tu quotation na mehwe ebia Ezekiel 44 2 verse 3 eton quotation and a Bible of wisdom eto
eto Obofour is only back eto minister, eto president, eto IGP, senior minister. Kwaku mi teacher bao. Yay! Eto minister, eto president, mi teacher bao. Ay! Kwaku patu. Enewe bebe bi apetu. Wafa yewe na duti abeto yere to so. Sabi wantimi anya from abone engu so a o te se oda bodo mattress so. Hey! Aboa. Mesi asofu no mema wu. Idi ne ayo bi ne mu ma so de no mu wu. Ba me so wu. Eji bi so se bofo. Emi se Adom Kyei asam na wo kese me ba ma wu. Alex, Mrs. Hey, Obofour, Obofour, Odiamono, Iron Boy, Nijata, Innocent, Evangelist. Yeah, I attend TV. Subscribe to share channel. Obofour so dey about that one day. Or patches Adom Kyei akwati ewu. Sabe, akwati ewu. Allege. Ha! Jasofu omuntumi. Wonu ade odwen pay kwensi alato. Ene yam adwuma, ene ne ma. No be respect Anthony Kojoboachi. Na adwuma aye no nya bi da. Obofour ubenyina chawati. Ubenyina che. Say wetimi I respect etono. Sa na nso be san bunufu. Ha! Ah ya attention. Obofour. The prophet Antwi. Also, we refuse from the for back to back. A very sure. A radish. No, I okay. Menas, macra.